Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi video. Pre svega, hteo bi svima da čestitam pravoslavni Uskrs, srećan Uskrs, odnosno Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese, ali inače nisam mogao da čestitam Uskrs tačno na taj dan, tačno kad je bio Uskrs u nedelju, a onda ni uče ni prekjuče nisam mogao da snimim video jer sam imao neke obaveze vezano za školu, ali nije bitno koje su obaveze. A sada ćemo da krenemo sa videom. Znači danas ću vam pokazati Lego set Policijski prevoznik zarobljenika. Znači jedino nisam našao dve minifigure koje su u ovom setu bile, ali dobro, pokazat ću vam na uputstvu te minifigure. Znači, prvo uputstvo, znači ne pišu brojevi koje je to uputstvo, a vidite kada otvorite stranu onda ovdje vam piše kesa, broj 1, to je, znači znate da je to uputstvo broj 1. I to ovo je taj lopov. Idemo na sljedeći set. Ovo je sljedeće uputstvo. Vidite, i ovo je ta druga minifigura. Znači dobiju se dva uputstva. Sad ćemo da krenemo sa minifigurama. Ovo je policajka jedna, kao što vidite. Tu ima uplašeno lice, a na drugoj strani ima srećno lice, kao što vidite. Sad ću da joj vratim kosu. I ima kačket na kosi, ovdje se vidi kosa kod kačketa. Onda tu ima policijsku uniformu, kao i svaki policajac. Onda sljedeći policajac zove se Đuk Pajkanić, tako ga zovu u tom Lego crtanu na Nickelodeonu i Nicktoonsu. Vidite, on ima ovu kacigu, jer on vozi motor i onda da kad padne da ne povredi glavu, zato služe ove kacige. Ima policijsku uniformu i ovo mi nije... Imam puno ovih policajca. I kad sam uzeo ovaj set nije mi ovo bio prvi, već mi je bio drugi. Ili ne znam koji po redu tačno kad sam uzeo ovaj set. A sad ću vam pokažem kako mu izgleda lice od nazad. Znači na licu od napred ima srećno lice sa naočarima. A na drugoj strani isto ima srećno lice, samo što nema naočare. Čekajte, sad ću da vratim kacigu. No pa da krenemo sa pregledom seta. Kao što vidite, ovdje imamo policijski motor. Ovo je najnovija vrsta motora, a to je crni motor. Tu nazad ima svetlo i lisice. I tu piše police, što znači na engleskom policija. Ovdje isto, s druge strane isto piše police. Ovo je lopovsko vozilo s kojime se iščupa zatvor iz policijskog vozila. To je policijski kamion. I ovo je ta sprava s kojim se iščupa. Ne znam tačno kako se to zove. Onda unutra imamo volan, staklo. I tu imamo registraciju. Gde piše... Čekajte. Evo, piše broj seta 01203. Znači to nije broj seta. Ili 30. Evo vidite, to je s druge strane registracija na kojoj su dva svetla. A naprijed tu gore ima dva svetla. I inače ovaj kamion, odnosno neko vozilo, mi se baš i ne sviđa, tako da ću rastaviti i napraviti svoju kreaciju.
I zadnja stvar je ovaj kamion, to je najbolja stvar u ovom setu, a to je ovaj policijski kamion. Razlog zašto sam kupio ovaj set je zbog ovog policijskog kamiona, ima dimnjake i tu ima svetla i ovde piše polis, što znači policija, i tu imamo registraciju. Ovo je pravi broj seta, ali ne znam šta je tamo uopšte pisalo. 60276. Tu isto ima. Isto piše. Možete vidite kada ovo pritisnete, taj deo otpadne. I sad pogledajte ovo. Imam deo ovo vozilo. I kada zakačite ovde, vi to ne možete da vučete, gledajte, ako vučete kamion, nego morate ovo da pritisnete. Vidite, i kao isčupali ste zatvor. A sad ću vam pokažem kamion. Na kraju. Znači, ovaj plafon se tu može otvoriti. Vidite, i ovde se mogu otvoriti vrata. Tu su vrata i vidite ovo. Kad se otvori, možete da otvorite cijeli deo. Sad ću da zatvorim. Čekajte. Evo vidite. Vidite, tu imamo šolju gde su i lisice. Vidite, otpao je taj deo i volan. Popravit ću to. I tu imamo dva retrovizora, tu je staklo. I tu su kao svaki kamion što ima točkove i kao što tu su stepenice. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ovaj set se zove Policijski prevoznik zarobljenika. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. A do tada zdravo i doviđenja.